Ka Greater Nongkrem Area Youth Welfare Department Organization ha khanyo tarik ujeliu kala pelong ke Jinghikai Jinghikai ha ka baidei ba ke Jinglek Khuid le Suba na ka banta ke khon nong ket kam jong ka Shnong ki Nonghikai ki Asha ki khot jong ki Village Health Committee na ki Shnong ba marjan ka Shnong pamlakrai laj kor bat kwi ya kene ke Jinghikai Jinghikai ke balatep kum ka sanitation orientation workshop of village committee members la pelong ha ka hall jong ka area employment council jong ka Shnong liulong ka badan marjan ba ka Shnong pamlakrai ya kene ke program la pelong rengkat ke Jinghikai lang bat ka office u block development officer ka Milliam CNRD block ha kene ke sengi u block development officer kene ke block u ba Peter ti pasa ulong kongsan kat ba ki wei part ki balai lang ki kan top yo chairman ka darbar pelun lajkor u ba Arun Mauri u state consultant ka Swachh Bharat mission u ba ma West Karkangor bat ki wei de ki balasa khot ngoba kamna hendak melakukan beliau di fund. Ngapa kan pensengatuk dia? Aman di skim kita lebih jitmu di objektif jaga sarkar. Apa dia bakal ke Swachh Bharat mission? Jitmu jaga sarkar kene bermanfaat bagi Khuid di Suba dan Shnong di Halor. Jadi sini apa yang kena kita tu proses. Jika pekina pada sebentar, pada yo yang letak di Khuid di Suba. Kemudian di Khuid, kemudian apa? Pihak dari pengisna pekina, inilah yo yang letak di Khuid di Suba. Debun sini kira bahas Shnong, kita ilam Shnong, di assess yang letak di Khuid di Suba, jadi Shnong jangki dan bagi yo fund yang sarkar, yo pengisna pekina ada. Henry sarkar pat, gunungin assess yang letak di job dan scheme, di assess dan outcomes. Negeri resort. Lah kini jika pekna jeni kaya kawan rak jeng Khuid jeng Suba kawan rak atis no tu Shnong na thau. Ni piyo tang pekna henry ke Shnong jongpi yang dak tang jebo yang tang de lagi jakya sudah. Ta jeng tu beginar kamha. Yang tahu tahu ye kini ke workshop, ye kini ke program taksik ke orientation program. Kamnaya tang awareness. Ban orient you PP kita target group ke organisation la jin kerpang. Bandung ki change agents.